aba babanza no kusima ruhanga okurabira mu kitambo kya misa ekyayebemberwa Reverend Father Nyendera James chaplain w'ishomereri. Reverend Father Nyendera James yashaba Abeegi obutosho kugumana besiga mukama kandi no kumusima obwagumize ngu niwe mukama w'obwengi. Manya mukutina ruhanga niyo ntandikiro y'obwenge. Abana we are celebrating results zabana b'umwaka gwahire abo kuba bakatina ruhanga bagira imico mirungi bagira teamwork. Father James yayongera yashaba Abeegi kusima no kworobera abazaire babo n'abashomesa babo rero ngo kushoma kwabo kubaso kuborobera okurugama bo mugasho. A heart that remembers the hard work and the knowledge given us by our teachers. Abeegi basima mukama bari kumuzinira no kutagurira. Nabwanyi mishomero rya sima Abeegi abakoze rejevuzo bya sine ya kanana haya bariko bahereze birabo ebyaba birimo emifaraso. Ukachikoraje na kwa 22 points kandi cyaracyari setwika munonga ntabwo teachers ngozere 15 aggregates 6 distinctions and 4 credits in combination ya PCM stroke ICT. So ishomero amashomero government no bachara kugira ngo tugakushikaje konga it is a blessing ishomereri blessed with everything. We are very happy tushemererwe munongo kureba ngo abana bitu efforts yo tutamu bashikireje kandi kurugenyima twine turende nungi okurugirare Eric Gumiseriza kandi dos w'ishomereri omwejo wasingire Zambia sine ya mukago mwako gw'2023 akakorobonera 18 rero wa kabiri ya 17 ondiji 16 kandi ombi yasine ya kana abasingire bakaba bini 15 16 hamwe ni 17 kandi administration na staff bakwatanisa hamwe kureba ngo Abeegi bitu bagenda bakora kurungi manone kandi history ho imyaka ejiyone abireho improvement umukora kurungi. abana bitu abasini ya kana bakakika kurungi kandi abasini ya mukaga % bakorofangire for university education. Abwa TV West nde Evans Tarimwa omuri Ntungamo district.